Emponoka hwezi nizigirangu government erikwebemberwa President Yoweri Kaguta Museveni ebihire hare okugumizamu n'okwebisaho bakareberera amaka gabo hamwe n'obutaguba kuba abantu abo bakabona munonga abazaire babo bakafa konga government eje nunge yizire bwanyuma yo kuza kucungura ihanga yareba ngo abantu abo takuza mu mpunje yaba leta yabaherezaho kutura hati n'abantu bashomesa abana so baza kubara abantu abari mu family zezo turi abantu mwena nabarigire abayinje abarigire rwero kuko bose abantu bakagumana bagura abamwe baguza so kandi twakira barkwija kasitaba abantu bayija kuturage naitwe babo mugashumwe aba gavumenti ekabaho mwanya ogwo kuturaho bwanyuma y'orutaro kandi ku rugobwo nubaturaho n'amaka gabo twan celebrating ekiro cy'amamanzi abantu abo bakasacrificing amagara gabo batine kiba kushashurwa batine kiba bahire mbwenu kuba celebrating ekiro cyabo nk'ito nk'abanyarwanda tushemerere kureba ngo enguzi mu Uganda tushemerere kuba tugiha natunga umugisha bwo kureba abari kutaha amahe nabashanka bakora imirimo ya government public service ukora za interviews kandi ukagaruka bagatungana record yawe okurga haseru ana Museveni tenguye ukela lo amaduong cause ki comparing tela machon ke mano beriyeni tela makarna lo kana tie belwen meno ukate kere amakuraga gashakwa Richard Nahabwe omuri Kiruhura.